Slobodana Miloševića smo spakovali u Hag. Nas 18, koliko smo se organizovali u DOS. Tako će i ovi biti spakovani i jedan student snima, pa sad, policajca koji ima kompletan uniformu žandarmerije i nanogicu. Nanogicu. Dakle, oni su kriminalca s nanogicom obukli u žandarma i pustili na decu. Ova vlast ne može da ode izborima, jer ona sve i da izgubi, potpuno sve, ona će kupiti poslanike, odbornike, koga već sa druge strane. To vam je Srbija. Fašistički brlog u kome ova banda fašistička hapsi svakoga ko pokuša bilo šta da uradi. Sve su to Bosanci, bre. I oni kad dođu ovde, oni kao, mi smo Srbi. Ma jeste vi Srbi, kakvi Srbi? Dobrodošli u podcast Bez uređivačke politike. Danas govorimo o novim društvenim napetostima u Srbiji nakon izbora i nakon smrti studentice, ali i nakon zabrane ulaska Vučiću, odnosno dolaska na samit Brdo Brijuni odlukom Zorana Milanovića. Taj je događaj otkazan za sada. O tome ćemo mogu već najaviti danas, sutra govoriti sa Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova Hrvatske, a danas u podcastu Nenad Čanak, političar, bivši lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Čanak, dobrodošli još jednom u podcast Brezom. Bolje vas našao. Počnimo od ovih posljednjih nereda, nemira, prosvjeda ispred rektorata, nakon što je u rektorat upala policija i nakon što je oduzela navodno određene predmete koji se mogu koristiti u kaznenom postupku. Što znamo u ovom trenutku i što je zapravo cilj takvog jednog postupka? Neki kažu da je to zapravo opet pritisak na studente i na rektora. Nije to poenta pritiska, nego je to poenta što je Srbija, doklizala do otvorenog fašizma. Ona je klizila u fašizam još od kraja 80-ih. To se jasno vidi. Ja sam još 91. godine, uzrečeno prvi znak starenja je kad počneš da pričaš, govorio sam ja. Ali je činjenica da sam još početkom 90-ih govorio o nacional-socijalističkom režimu Slobodana Miloševića, njegovim fašističkim pomagačima i domaćim izdajnicima. I tako sam počinjao svaki svoj govor. Razlog je vrlo jednostavan. Stalno se zaboravlja da je, Benito Mussolini bio istaknuti član Socijalističke partije Italije, urednik socijalističkog lista Avanti, da je Adolf Hitler bio član Socijalističke partije, pa posle su dodali nacionalizam. Isto tako Slobodan Milošević na jugoslovenski socijalizam dodao srpski nacionalizam i dobio nacional-socijalistički režim u Srbiji, koji je onda, naravno, kao i svaki nacistički režim, krenuo pod izgovorom zaštite etnosa da pravi svoje teritorijalne pretenzije, crta mape, širi se gde god može i onda je naravno dobio batine i onda se naravno to završilo kako se završilo. Nažalost, nije se završilo kako je trebalo da se završi, a to je Nimberškim procesom. U ovom slučaju bi to trebalo da bude proces recimo u Sremskoj Mitrovici, pošto ima tamo jedna zgodna kaznijom, onda znate pa, da joj se vrati stari sjaj, i lustracijom, zabranom političkog delovanja tih nacističkih partija, kao što je Socijalistička partija Srbije, Stranka srpskog jedinstva, Srpska radikalna stranka i u to vreme Jugoslovenska levica koja je među vremenu nestala. Tako da, pošto to nije učinjeno, vama su se jednostavno nacisti posle samo par godina i ubistva Zorana Đinđića počeli vraćati na vlast, zato što je i DOS-ova vlast posle 10 godina nacizma Miloševićevog nije poslušala moje molbe, preklinjanja da se to sve pozabranjuje i da se pohapse. I pošto to nije učinjeno, evo sada imate samo ono što se je bilo za očekivati. A to je da imate Beograd kao klupko zmija, koje sve sikću kao glave jedna na drugu, ali ako stanete na bilo koji rep
izgrišće vas sve glave, svi se oni slažu oko toga da otprilike je nedopustivo gaziti autonomiju univerziteta, ali to što je ukinuta autonomija Vojvodine, to nije bitno. Dakle, ljudi, vi ne razumete, to je identična priča kao ona, eto, kad su hapsili Jevreje, nije me interesovalo jer nisam bio Jevrej. Kad su hapsili demokrate, nije mi bilo važno jer nisam demokrata. Kad su došli po meni, nije imao ko da me brani. Dakle, to vam je ovog trenutka to. Sve oznake fašizma su tu, parapolicijske jedinice koje tuku ljude na ulicama, koji su potpuno identični fašističkim hordama Putinovim, koje u Ukrajini su zvali Tituške, ne znam da li to znate, a Tituške, da, po jednom njihovom istaknutom članu, a u Hitlerovoj Nemačkoj je to bilo Sturmabteilung, jurišni odredi koji su brown uniforme ili smeđe košulje, koji su isto to radili, isto tako svakom ko se usudi da se suprotstavi. To isto ima Vučić. I da znate, sada, najveću cirkusijadu, juče pred rektoratom, policija tuče studente koji su došli da brane autonomiju univerziteta i jedan student snima, pa sad, policajca koji ima kompletan uniformu žandarmerije i nanogicu. Nanogicu. Dakle, oni su kriminalca s nanogicom obukli u žandarma i pustili na decu. A mislim, kako vam kažem, isto je tako i Hitler koristio kriminalce, isto je tako Milošević koristio kriminalce, isto tako, sve je to isto. I samo što ovi pokrivaju lica, da ih se ne bi kao identifikovalo. Ne, svaki će biti pronađen ako dođe vreme da se najzad u Srbiji pojavi malo zdrave pameti. Ali evo, što znači sad upad policije u rektorat, pa traženje određenih predmeta, je li to zapravo stvaranje slike o tomu da se nešto tu priprema protiv države, da je to sad nešto sve sumnjivo, pa onda onaj napad i vikanje predsjednice Skupštine na rektora, što je cilj svega toga? Kada je bio pre par meseci demonstracije su bile u Beogradu i moj sin je krenuo na demonstracije. Njega su uhapsili usput. Su ga izvukli sa puta, uhapsili i našli su mu u gepeku, u prtljažniku, su mu našli pancir košulju i šlem. Pancir košulju sam mu ja lično kupio, zato da bi imao pancir na sebi, obzirom na to koliko leti sve i svašta, a šlem je zato da ako polete flaše, da mu ne iseku glavu. To mu je oduzeto jer je, Bože moj, to bilo dokaz da ide sa nasilničkom idejom. Kako sad vi uzmete pancir košulju i tučete nekog pancir košulju? Mislim, kako su to gluposti. Isto vam je to i ovde. Nađene gas maske, pa hvala Bogu da su nađene gas maske kada policija non stop ide suzavcem protiv ljudi. Naravno da su nađena oprema za prvu pomoć, kada ne prođe ni jedan skup, a da neko ne bude isakaćen i izmaltretiran. Pa jesu pretukli čoveka 70 godina, tako su morali da mu odstrane testis jer su ga toliko tukli. Pa mislim, kako kažem, to je taj fašistička manifestacija pseudopolicije u Srbiji. Srbija je fašistička kaljuga ovog trenutka i ovog trenutka neko to se usudi da primeti. Tog momenta je neprijatelj koga treba otprilike ubiti i to može da uradi svako, dovoljno stavi fantomku i proglase ga, eto, da ima značku. A nema ni broj na znački, a istovremeno nema ni na grudima prezime. Dakle, to je čista fašija. I kada se to vidi i zna, kada znate da ne postoje mediji u Srbiji, nego postoje propagandne mašinerije, da li na ovu ili na onu stranu, ali najsramniji i ponor u koji je Srbija medijski pala se zove Informer. Gde? Na tom istom Informeru ide Kajron dole, porodica Čanak je političko podzemlje. Pazite, sad više nisam samo ja kriv, čitava moja porodica je političko podzemlje.
Pa o čemu mi, kako bih da kažem, o čemu mi dalje razgovaramo? Dakle, vi pitate stalno šta znači upad u rektorat. Ne znači ništa. To je samo nastavak iste fašističke priče gde je postojao stari vic u Frankovo doba. Znate, Franciska Franka, Caudillo Francisco Franco, milošću Božijom, voljom narodom, diktator Španije, tako se potpisivao priča. Francisco Franco je postojao u njegovo vreme fašizma u Španiji. Vic kaže, koja je najobrazovanija policija na svetu? Španska policija. Zašto španska policija? Zato što stalno sedi na univerzitetu. To vam je isto i ovo. Policija non stop ide na univerzitet zato što je to mesto gde kao otprilike nemaju taj tip totalne kontrole kao što imaju svugde drugdje. Novosadski univerzitet su polomili u dobroj meri, beogradski se još koliko toliko drži, s tim što su novosadski studenti mnogo liberalniji i mnogo manje opsednuti tim fantazmagorijama oko Kosova, oko ovoga, oko onoga nego u Beogradu, ali Beogradski univerzitet ima tamo u Beogradskoj čaršiji određenu podršku, zbog koje nisu uspeli do sada baš da ga slome, jer je na očima ljudima. I sad, naravno, imate potrebu da se rektor, zato što ima jedan društveni kredibilitet koji je nedopustiv u fašizmu, mora na neki način da se eliminiše. I evo, to je čitava priča, nema tu ništa ni tajno, ni čudno. Da, evo, održani su i izbori u 10 općina u Srbiji uz također određene probleme, incidente i SNS je opet pobjedio. Znači li to da ta vlast nema nakanu se povlačiti, niti čini se da je se može poraziti? Prvo i pre svega, ta priča o izborima je koješta. Ova vlast ne može da ode izborima, jer ona sve i da izgubi, potpuno sve, ona će kupiti poslanike, odbornike, koga već sa druge strane, uceniti, uzet će im decu za taoce, mislim, bilo šta, oni neće otići mirno. To je potpuno jasno, zato što znaju kakve su svinjarije napravili, i to mnogo bolje od onih koji su protiv njih, i znaju da za to više nikad u životu s robije neće izaći. I to je čitava priča. Tako da, prvo i pre svega, oni nisu pobedili. Počnimo od toga. Nisu pobedili, vi kad pogledate koliko SNS dobio, on je dobio manje od studentske liste. Dobro? Jedino što je napravio fantomske liste, uključujući recimo u Kuli, gde je Savez vojvođanskih Mađara odigrao jednu beskrajno prljavu ulogu, i ja za to direktno optužujem njihovo rukovodstvo, koji su ubedili građane mađarske nacionalnosti koji glasaju za njih, da glasaju za SVM, Savez vojvođanskih Mađara, zato što, Bože moj, oni će braniti interese građana mađarske nacionalnosti u Vojvodini. Odgovor je sledeći, oni će dodati većinu SNS-u u Kuli, da bi SNS mogao da napravi vlast. Da ne bi slučajno negde izgubili vlast u bilo kojoj opštini. A znate zašto? Zato što onog sekunda kada bi izgubili vlast, bi oni koji dođu, dovoljno se onda otvore fioke i da odmah nađu podatke da svi idu na gomili u zatvor. I to je čitava priča. Oni brane slobodu i pokradenu imovinu, a građani pište od nepravde. I sada ko će dalje duže izdržati? Da, ali to traje i traje bez ikakvog nekako da se odmota to klupko. Ali pređemo na ove ostale teme vezane također za Vučića, oko brda Brijuni i oko odluke Zorana Milanovića da zapravo se to ne održi u Hrvatskoj i da Vučiću nije zapravo mjesto zbog njegovih izjava u Hrvatskoj. Kako vi to komentirate? Treba li se zapravo taj samit održati na nekoj drugoj lokaciji? I je li Vučić pretjerao sa ovim posljednjim izjavama oko Hrvatske, oko naoružavanja, oko toga kako postoji plan napada na Srbiju, pa i njegova reakcija na zabranu ulaska povjesničaru Koviću, kako se tako zove, u Hrvatsku? Prvo i pre svega, Aleksandar Vučić više nema kredibilitet da zastupa građane Srbije i taj kredibilitet bi morao da proveri. Ne postoji provera
bez poštenih izbora. Stalno se zaboravlja jedna sitnica, ali ja ću podsjetiti vaše gledalce. Sport je izmišljen, olimpijske igre su izmišljene pre 2500 godina, zato da se utvrdi ko je jači bez da iko pogine. Dobro? Tome služi sport, kako da vam kažem. Istovremeno, izbori su izmišljeni zato da se vidi koga više ljudi podržava, a bez da se to rešava ubijanjem u zemlji na ulici. Zato su izmišljeni izbori. Nema drugog razloga. Da ne bi bilo svrgavanja i giljotiniranja kao 1789. godine i slično, zato su smišljeni izbori. Nije to smišljeno zato što je nekom palo na pamet, aj pravimo izbore. Nego zato što je to najjeftiniji način da se promeni vlast, a da niko, ako je moguće, ne pogine. Ako vi ne dozvolite, ko čim izbori nisu slobodni, vlast nije legitimna. Kraj. A izbori nisu slobodni. Jer mediji nisu slobodni, jer su ljudi ucenjeni, jer se prave sve moguće mahinacije oko manipulacije izborima, gde se prave pre svega sve moguće manipulacije zabrane slobodne reči, gde advokat Čedomir Stojković je u pritvoru. On je bio baš ono u pritvorskoj jedinici, sad su ga pustili neki dan, ali ne su ga pustili, nego prebacili u kućni pritvor. A zašto? Zato, pa sad, zašto su ga uhapsili? Zato što je odao državnu tajnu. A šta je državna tajna? Državna tajna je da je firma Škoda iz Češke, Škoda, automobili Škoda, odbila da proda u Srbiji svoja vozila i odbila da im dalje servisira već kupljena vozila zbog toga što neće da podržavaju totalitarni režim. I to je uz tužbu protiv advokata Stojkovića, koji je stalno podvlačio totalitarni karakter režima u Srbiji, bilo priheftano uz tužbu. Dakle, to je dokument koji mu je dostavljen uz tužbu. Nije ga on ukrao. Nije pisalo na njemu službena tajna. Ne može građanin odati službenu ili državnu tajnu, jer joj nema pristup, kako da vam kažem. Njemu je to poslato, njega su zato što je to objavio na društvenoj mreži držali mesec dana sada u pritvorskoj jedinici. Sad je u kući sa zabranom komunikacije sa bilo kim. To vam je Srbija. Fašistički brlog u kome ova banda fašistička hapsi svakoga ko pokuša bilo šta da uradi. Majku moga sina su držali 2 meseca u pritvoru. Žena je profesor sociologije u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Držali su je 2 meseca u pritvoru, Mariju Vasić. I posle toga 4 meseca u kućnom pritvoru sa nanogicom pod optužbom priprema nasilnog rušenja ustavnog poretka. Oni se skupili i razgovarali. Nijedna akcija nije pokrenuta. Nijedan akt, ništa nije učinjeno. Samo su razgovarali. Zato što su u zatvorenoj sobi razgovarali. Neko je to snimio neovlašćeno, jer, kako kažem, probajte vi da neovlašćeno nešto snimite i da vam to bude dokaz na sudu, pa ne može. Njih su po tom dokazu, Bože moj, uzeli i pohapsili i 6 od 12 učesnika je još uvek u azilu u Zagrebu ili negde u Hrvatskoj, rekao sam Zagreb kao sinonim za Hrvatsku, mada to naravno nije, a 6 je ovde bilo uhapšeno i zatvoreno prvo u pritvor, posle su ih nešto pustili. Jedan od tog 6, student Dinić, je bio sada u Kuli, gde su ga uspeli da izdvoje iz grupe u kojoj je bio i onda su ga jurili dok nije skočio u reku. Probajte da se kupate da vidite kakva je temperatura sada po rekama. Onda su ga izvadili iz reke i tako mokrog pretukli bezmalo do smrti i terali ga da peva himnu Aci predsedniku. Imali šta još da se desi, osim da su ga zaklali. Još ga nisu samo zaklali. Sve ostalo je čista, proverena fašistička metodologija.
I sad zbog toga što sam ja to rekao, sad će, ne znam, opet moja porodica da ispašta, sad će opet nešto proganjati ove ili one ili drži nede. Ali, ako smijem da primetim, i Slobodana Miloševića smo spakovali u Hag, nas 18 koliko smo se organizovali u DOS, tako će i ovi biti spakovani ko na robiju, a ko će da proba da pobegne u Moskvu, jer nemaju više gde. I to je čitava priča. I jako mi je neprijatno što uopšte moram da govorim ovako, ali ja više ne znam šta da kažem. Priča o tome da Hrvatska, ne znam ko, Albanija, da Kosovo, ko, hoće napadnu Srbiju. Pa je li jedan strani vojnik došao na teritoriju Srbije, a da to nije dozvolila vlada u Srbiji? Jel Kosovo, na Kosovo su ušli vojnici kada je potpisana kapitulacija, koju su eufemistički nazvali Kumanovski tehničko, ne znam kakav sporazum. Kapitulirali, brate, vojska kapitulirala, pobegli glavom bez obzira i onda je vojska ušla. Ali nije ušla da uhapsi Slobodana Miloševića. To smo morali mi da uradimo godinu dana kasnije. I to je čitava priča. Jednostavno, nikada nije bilo ni pitanje da će neko da napadne Srbiju. Ali je zato Srbija finansirala i rat u Sloveniji, i rat u Hrvatskoj, i rat u Bosni i Hercegovini. Uostalom, svi oficiri Vojske Republike Srpske u ratu 90-ih su dobijali platu iz Beograda i primali naređenja iz Beograda. Svi oficiri takozvane Republike Srpske Krajine su primali plate iz Beograda i onda im je naređeno 4. avgusta iz Beograda 1995. godine da pobegnu. I oni su prvi pobegli u Beograd. I onda je, operacija Oluja bila kako je bila i 300.000 ljudi je na traktorima otišlo za Srbiju. I šta se desilo? Desilo se to da su ih odmah na granici zaustavljali i nisu im davali da idu u Beograd, nego su ih hteli da ih šalju na Kosovo ili da su ih slali i usmeravali na Vojvodinu, dajući im adrese ne Srba u Vojvodini, opoziciono orijentisanih ljudi i po popisu koji je 90. godine napravljen, kuća u kojima nema muških stanovnika, nego žive same udovice i tako dalje i tako dalje. To je bio nacistički režim Slobodana Miloševića i onog đubreta Vojislava Šešelja, smeća onog radikalskog, čiji je generalni sekretar i ministar informisanja bio Aleksandar Vučić. I šta se mi sada tu čudimo? Vi imate stalnu postavku u svakoj vladi Aleksandra Vulina, koji je kao ministar, za ne znam više šta je bio ministar, ali je bio recimo direktor BIA. Kao direktor BIA televizija prenosi kako on daje u ruke Bocan Harčenku, ambasadoru Ruske federacije, transkripte prisluškivanih govora ruskih opozicionara koji su se slučajno zadesili u jednom trenutku u Srbiji. To televizija prenosi. Šef FSB-a odlikuje ovoga Vulina za ordenom družbe. I onda kad ja kažem da je Srbija fašistička svinjarija koja za svoju kičmu ima rusku bezbednosnu strukturu, onda sam ja neprijatelj ove države. Inače ima dočin vic na tu temu, ne znam da li ga znate. Kad ulazi Vulin kod lekara sa žabom na glavi. Znate taj vic? Da. Ne. Ulazi Vulin kod lekara sa žabom na glavi. I lekar zaprepašteno pita šta je ovo. A žaba kaže, ne znam doktore, počelo je kao čir na dupetu. To vam je otprilike trenutno situacija u Srbiji. Ali evo zašto u zadnje vrijeme se sve nekako, neki obruč oko Hrvatske se tu stvara. Prvo su se dogodile te optužbe Vučića kako se planira napad na Srbiju, pa onda se pojavljuju hipersonične rakete navodno, pa onda različite su tu bile izjave, pa onda Stane Vuković koji se pojavljuje sa svom pričom. Zašto se to dešava? Pa Stane Vuković je to što je. On je proizvod
višedecenijskog inženjeringa, gde je, ne znam, dres nekog režimskog fudbalskog kluba ili mantija ili, ne znam, članska iskaznica, ne znam, ove vladajuće stranke, su pancir pred zakonom. A sve to ima i lozinku, vi to meni zato što sam Srbin. I sada on kaže, neću da otvorim gepek, kaže ovim policajcima na granici, oni ga naravno privedu, kao što bi svakoga naravno, on kaže, a vi to mene zato što sam Srbin. Interesantno je da taj izgovor, zato što sam Srbin, važi za svakog od tih prekodrinaca i ovih tih dijaspore, kako se to elegantno kaže, a interesantno da, recimo, za ljude koji su rođeni u Srbiji, žive u Srbiji, grobovi očeva, dedova, pradedova i tako dalje su im u Srbiji, evo recimo meni, mi smo ustaše. Pazi sad, ustaše. Mi smo ustaše. A oni koji su, uzgled budi rečeno, jedan dobar deo, oni koji su pobegli iz Krajine za vreme Oluje, su uzeli domovnice i putovnice. Zašto? Zato što im odgovara da imaju ulaz u Evropsku uniju. A mi koji smo, eto, ovde, onda smo mi ustaše, a oni treba da brane Srbiju i srpstvo od nas. A imaju hrvatska dokumenta, jer im je to zgodno. Pa što ne vratite hrvatska dokumenta ako ste već toliko Srbi? Ja sam rekao, evo, ako može Milorad Dodik, u narodu poznat kao Mile Ronhill, ako može Milorad Dodik da glasa u Beogradu na lokalnim izborima, da li to znate? Da. Molim? Da. Ako može on, ja sam rekao, molio bih bosansko državljanstvo da ja mogu da glasam u Bosni. Što ja ne mogu da glasam u Bosni ako može on u Beogradu? Ne može. Ne može. Može sve, to ne može. I ja ne mogu da odem da glasam tamo, ali bilo ko od tih Stanivukovića, Dodika, Dodiklija i tog ostalog pravoslavnog bošnjaštva, pre svega to sa pravoslavljom veze blage nema, kako pravoslavlje, mislim, Srpska pravoslavna crkva niti je srpska, niti je pravoslavna, a po najmanje crkva. A kako ste povezali to pravoslavno bošnjaštvo? Možete li to malo pojasniti? Pa sve su to Bosanci, bre. I oni kad dođu ovde, oni kao, mi smo Srbi. Ma jeste vi Srbi, kakvi Srbi? Gde ste i vidi Srbi? Pa Bosanci, bre, došli i nas će da uče ovde šta je srpstvo. Jeste bre lud? Mislim, to je jednostavno jedna travestija neverovatna, ali nemojte zaboraviti, to je uvek tako u istoriji. Najveći Nemac u istoriji je bio Austrijanac, a zvao se Adolf Hitler, je li tako? Kad kažem najveći, mislim Nemačka ili smrt, naravno smrt je bila na kraju, ali je bio Austrijanac. Najveći Rus je bio Gruzin, Josif Vissarionovič Staljin. Najveći Francuz je bio Korzikanac, Napoleon Bonaparte. Uvek ti iskompleksirani likovi iz dijaspore dođu da budu, pa najradikalnije ustaše su uvek bili od izvan Hrvatske. Je li tako? Nemoj mi tako glavom kad znaš da je tako. I ne pokušavaj sa mnom da budeš politički korektan. Jer ja nisam politički korektan i nemam nameru da budem politički korektan, zato što jedan od alata kojima se totalitarizam služi je to da te, zato što govoriš istinu, proglase za nevaspitanog, da te proglase za nekoga ko nije za mir, ne poštuje legalitet i tako dalje. A istovremeno te teraju da živiš u ovoj fašističkoj kaljuzi i da deca u školama, ako ne kažu da su Josip Broz Tito i Draža Mihajlović isto bili vođa svako svog antifašističkog pokreta, dobije jedinicu iz istorije. Da li to znate? Pa mislim, samo povucite pandan. Povucite pandan i recite da je, ne znam, najveći antifašista, osim Josipa Broza, u Hrvatskoj bio Ante Pavelić.
Pa mislim, to vam je ista priča. To je ono što je Srbija danas. I zato ta trabunjanja, ne znam, jer najlakše. Zašto je glavna uvreda u Srbiji Ustaša? Jer znate zašto? Zato što je to sa punim pravom decenijama bilo definisano kao najveći neprijatelj zbog zločina koje su Ustaše napravile nad srpskim življem. Ali, da to postane i uvreda opšte prakse, kao što je to sada u Srbiji, to je apsolutno pljuvanje u lice svakom hrvatskom antifašisti, svakom ubijenom u Jasenovcu, svakom ko je platio svoj antifašizam glavom, a takvih je u Hrvatskoj na desetine i desetine, pa i stotine hiljada. Je li tako? I ako je to tako, onda je potpuno jasno da će onda, ne znam, da se Vučić junači kao, imamo hipersoničnu, ne znam, raketu Zagrebčanku. Otprilike, sad ćemo mi vama da vas gađamo hipersoničnim raketama. Hrvatska u Evropskoj uniji, NATO na zvizu prste će da sprži sve što ovde živi, i kokoške, i patke, i miševe, i buve, ali to kao, ne, ali mi imamo oružje koje smo kupili od Rusa. Ukrajinci tamo, siroti, bore se, od kartona su pravili ove dronove, dok se sad nisu navežbali, odberali su Ruse kao mačku. I Amerika traži pomoć sada od Ukrajine. Amerika traži pomoć od Ukrajine u zaštiti od šahida i svega ostaloga. I ti misliš da to kao će Hrvatsku neko da bombarduje i da to kao da bude spalit ćemo vam Zagreb, a vi nam ne možete ništa. Vidi, to su gluposti. Ali, nažalost, kada imaš ljude kojima se pere mozak na ruke ovim smećem, kao što Informeri, kao što su ostala ta glasila, time što batinaš ljude, pustiš kriminalce iz zatvora da batinaju ljude i misliš da je to kao pobeda, to se završava tako što će na kraju da legne krv. I to će da bude krvi do pojasa u Srbiji, zato što jednog trenutka će neki deda da mu dođe unuka sa polomljenom vilicom, kao što su devojci polomili vilicu u Novom Sadu, zato što je lepila plakate studentskog pokreta, da uzme trofejni tetejac i da počne da ubija ove uniformisane linearno. A onda će njega da ubiju, a onda će njegov rodbina kaže, pa čekaj bre, ako ćemo se ubijamo, pa mislim, kako da kažem. Posjetit ću vas samo još na jednu stvar, vidim da postajem dosadan. Nije istina, nego već ističe vrijeme, pa zato smo. Ima jedan odličan film na Netflixu, a to je Vrela zima, koja je o Majdanu u Ukrajini. Tituške su tada, to su ti batinaši. Da, sad se sjećam zapravo, da, isto. Tituške su, oko 200 ljudi ubijeno na Majdanu. Jer znate kako se završilo? Tako što su na kraju organizatori izašli na binu i rekli, ako do sutra u 10 sati ne budu ispunjeni naši uslovi, naša borba prestaje da bude miroljubiva i prestaje da bude nenasilna, tačka. To je značilo, od sutra u 10 počinje oružani ustanak. U 8 ujutru se Januković pokupio i pobegao, u 9 je Vrhovna Rada donela odluke koje je trebala da donese pre toga. I to ko ne ume da pročita, taj ne zna ništa. Vlast u Srbiji oduzima oružje masovno, lovačko oružje oduzima svima, sve oduzima, zato što znaju da će se tako završiti. Ono što ne znaju, naravno, ostalo je oružje samo kriminalcima da nas ubijaju, to je ostalo. I ostalo je ono što je od ratova zakopano. Ja se bojim kad počnu da idu ljudi po noći sa ašovima u baštu. To će onda biti problem. Nadajmo se da ipak to neće biti tako i da neće biti nekakvu krvoprolića i da će se sve završiti na demokratski način. Evo, to je stav ovog podcasta. Ja se nadam da će tako biti. I vama je smešno.
Hvala vam, gospodine Čanak, evo iznijeli ste opet svoje stavove, nisam se mnogo miješao jer znam da publika voli gledati vaša gostovanja i nadamo se da se neke stvari neće ipak ostvariti iz ovih vaših riječi, ali... Najdublje se nadam da ćete me pozvati u nekoj budućnosti i pustiti mi ovo što sam sad govorio i rekli, evo, vidiš kako si bio u krivu. Vidjet ćemo. Ali svakako se vidimo opet u podcastu sa analizom nekih novih događaja koji budu i u Srbiji i u okruženju. Hvala vam još jednom. Živjeli sve najbolje. A naš gost bio Nenad Čanak, hvala što ste opet bili s nama i što ste se pretplatili na podcast Brezom. Doviđenja.